Igihano cy'urupfu ni igihano gikunda kutumvaho kimwe mu bihugu bitandukanye ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Ikunze kumvikana kenshi iri kunenga ibihugu bitishyira mu bikorwa, ariko henshi ku isi usanga ibihugu byinshi byaragikuyeho, gusa ntibibuza ibindi bihugu bimwe na bimwe kubishyira mu bikorwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ikaba yongeye kugaragaraho iki gihano cy'urupfu, ndetse bikaba byatangiye no gushyirwa mu bikorwa. Alfred Bourgeois ni imfungwa ya kabiri itewe urushinge rw'ingusho mu minsi mike ishize. Alfred Bourgeois yishwe kubera ko yishe umwana we w'umukobwa w'imyaka 2. Iyi channel yitwa Pukka Media, naho ngende Denise Ishimwe. Umugabo wishe umwana we w'umukobwa w'igitambambuga mu myaka igera hafi kuri 20 ishize. Yabaye wa kabiri wishwe ku rwego rwa leta muri Amerika mu mpera z'icyumweru gishize. Urupfu rwa Alfred Bourgeois wishwe kuri wa gatanu atewe urushinge rw'umuti wica ruje rukurikira rwa Brandon Bernard nawe watewe urushinge rw'ingusho ku wa 4. Hateganijwe ko izindi mfungwa 3 zitegereje igihano cy'urupfu zizajya habwa mbere y'uko Perezida Donald Trump ava ku butegetsi ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere umwaka utaha. Gutanga igihano cy'urupfu ku mfungwa zagikatiwe ku rwego rwa za leta byari byarahagaritswe mu gihe cy'imyaka 17 mbere y'uko Bwana Trump mu ntangiriro y'umwaka ategeka ko byasubukurwa. Mu gihe ibihano by'urupfu bisigaye byaba nabyo bishyizwe mu bikorwa, Bwana Trump yabaye perezida wa mbere wa Amerika uhagarikiye ishyirwa mu bikorwa by'ibihano nk'ibyo byinshi cyane by'imyaka irenga 100 ishize. Birenze ku mateka yaramaze imyaka 130 yo kuba harahagaritswe gushyira mu bikorwa igihano cy'urupfu mu gihe nk'icyo cyo guhererekanya ubutegetsi. Perezida watowe Joe Biden azarahizwa ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere. Bwana Biden yamaze imyaka ibarirwa muri za 40 ashyigikiye bikomeye igihano cy'urupfu ubwo yari senateri uhagarariye leta ya Delaware. Ubu yavuze ko natangira imirimo ye nka perezida azashaka uburyo igihano cy'urupfu ku rwego rwa za leta kivaho. Inkiko zanzuye ko Bourgeois yakoreye ihohotera rishingiye ku gitsina no ku bindi bice by'umubiri uwo mwana w'imyaka 2 mbere y'uko amwica, ubwo yari atwaye ikamyo anyura muri leta ya Texas mu ngendo ndende yakoraga atwaye imodoka. Abashinjacyaha bavuga ko yamwishe akubise umutwe ku idirishya ry'imodoka no ku kibaho cy'imbere mu modoka, ubwo uwo mwana yari amaze kugusha mu modoka icyo yiterezagaho kujya ku musarani mu gihe se yari arimo aparika imodoka. Abanyamategeko ba Bourgeois bavuze ko umukiriya wabo yarasanzwe afite ubumuga bukomeye bwo mu mutwe, ko rero ibyo byari gutuma adahabwa igihano cy'urupfu. Brandon Bernard nawe wahaye igihano cy'urupfu cyo mu minsi ya nyuma ya Trump cyashyizwe mu bikorwa. Igihano cy'urupfu kuri Brandon cyashyizwe mu bikorwa mu ntara ya Indiana nyuma yaho urukiko rukuru muri Amerika rumwangiye ku munota wa nyuma ibyari byasabwe yuko yababarirwa. Bernard w'imyaka 40 yaciriwe urubanza mu mwaka w'1999 ashinjwa ubwicanyi. Yari akiri muto cyane, akaba yarabaye umuntu muto cyane waciriwe urubanza nk'urwo mu myaka 70 ishize. Bernard yabwiye imiryango yiciye abantu ko abasabye imbabazi mbere y'uko yicwa atewe urushinge kuri uyu wa 4. Nyuma yo gushyira ibi mu bikorwa, Trump akaba abaye umukuru w'igihugu wa mbere ushyigikiye ishyirwa mu bikorwa ry'ibihano byo gupfa byinshi mu gihe kirenga ikinyejana. Iki gihano kikaba gihawe abantu bagera kuri 13 kuva mu kwezi kwa 7. Byamenyekanye ko Bernard yapfuye ku isaha ya 3:27 z'ijoro za Amerika kuri uyu wa 4 muri gereza ya Terre Haute. Mbere yo gupfa akaba yarabwiye amagambo imiryango y'abiciwe ababo. Yavuze atekanye mu gihe cy'iminota 3. Nk'uko byandikwa n'ibiro ntaramakuru Associated Press, yavuze ko asabye imbabazi. Aya niyo magambo yonyine nshobora kuvuga mu gusobanura uko numva merewe. Ubu ni uburyo niyumvise icyo gihe. Ishyirwa mu bikorwa ry'icyo gihano cyo gupfa ryakerereho amasaha arenga 2. Nyuma yaho abamwunganira mu mategeko cyangwa se abavoka be basabye urukiko rukuru guhagarika icyo gihano, ariko icyo cyifuzo kikamaganirwa kure. Uyu mugabo wakatiwe urubanza rwo gupfa azira uruhare yagize mu rupfu rwa Todi na Stasi mu kwezi kwa 6 mu 1999. Ni umwe mu basore 5 bashinjwa kwiba aba bantu ko ari 2.
babategeka kwicara inyuma mu modoka yabo i Texas. Barashwe amasasu muri iyo modoka na mugenzi wabo w'imyaka 19 Christopher Viave mbere yuko Bernard atwika imodoka. Abamuburanira bavuga ko abo bantu babiri bapfuye mbere yuko iyo modoka itwikwa. Umuhanga wigenga yahamagawe n'ababurane Bernard yavuze ko sitasiyo yari yamaze gupfa mbere yuko imodoka itwikwa. Ariko abashinjacyaha ba leta bavuga ko nubwo Todi yapfuye bitunguranye, sitasiyo we yari agihumeka. Bakavuga ko yapfuye azize kudahumeka neza kubera umwotsi, atazize ibikomere by'amasasu. Abunganira Bernard bavuze ko yagize ubwoba bw'ibyari kumubaho mu gihe yari kwanga ibyo yari ategetswe na Viave. Uyu we yishwe mu kwezi kwa 9. Abandi bagize uruhare muri ubwo bwicanyi bahawe igihano cyo gufungwa ubuzima bwabo bwose kuko bari bafite imyaka iri munsi ya 18, byatumye bafatwa nk'abana. Uburana Bernard yasabye ko yahabwa igihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose kubera ko igihe cyose amaze mu buroko azwi neza kandi akaba yarahaye inyigisho abantu kugira ngo ntibajye mu bugizi bwa nabi. Umushinjacyaha wa Repubulika wari wasabiye igihano cyo gupfa Bernard yasabye ko icyo gihano cyahindurwa icyo gufungwa burundu. Mu gice cyanditswemo ibitekerezo mu kinyamakuru cya Indianapolis Star, Angelina More yanditse ati: nyuma yo kubona byinshi kuva mu mwaka wa 2000 byerekeranye n'uburyo ubwonko bw'umuntu bugenda bukura no kubona Bernard uburyo ari umuntu wakuze yicisha bugufi, yifuza kandi ashobora gukomeza kuba mu buroko, twavuga gute ko ari mu gatsiko gato kabicanyi bategereje kwicwa. Abashinjacyaha 5 mu 9 bakiriho bari basabye Trump ko yahindura igihano cyahawe Bernard ngo afungwe gusa. Abandi bantu ibihumbi n'ibihumbi nabo bari batakambiye perezida ngo agirire imbabazi Bernard. Kuwa 4 abashinjacyaha bakuru Allen Dershowitz na Ken Starr nabo bari bifatanije n'itsinda ry'abavoka bamuburaniraga. Abaharanira uburenganzira bwa muntu bari bakoze ibyo bashoboye byose kugira ngo Brandon Bernard ntiyicwe. Icyamamare mu kumurika imideri Kim Kardashian West yatanze ubutumwa bwinshi ku rubuga rwa Twitter bwerekeranye n'urubanza rwa Bernard kubamukurikirana. Mu gihe yararimo ajyanwa aho yagombaga kwicirwa, abasaba ko bajya hamwe mu kwamagana icyo gihano. Kardashian West arimo arigira kuba umwunganizi mu mategeko i California, akaba amaze gutanga ubufasha mu manza zerekeranye n'ubugizi bwa nabi. Mu kwezi kwa 3 yagiye ku cyicaro cy'umukuru w'igihugu ari kumwe n'abagore 3. Igifungo cyabo cyahagaritswe ku mbabazi z'umukuru w'igihugu Donald Trump. Mu bandi bakatiwe iki gihano cy'urupfu ku rwego rwa leta muri Amerika ni umugore witwa Liza Montgomery. Iki gihano cy'urupfu kuri uyu mugore ufungiye muri gereza ku rwego rwa leta kikaba aricyo cya mbere mu myaka igera hafi kuri 70 ishize nk'uko byavuzwe n'ibiro by'ubutabera by'iki gihugu. Montgomery w'imyaka 52 mu mwaka wa 2004 yishe anize umugore utwite muri leta ya Missouri, amusatura inda ashimuta umwana we. Umugore werukaga guhabwa igihano cy'urupfu gihawe na leta ya Amerika ni Bonnie Head. Yapfiriye mu cyumba cyashyizwemo umwuka w'uburozi muri leta ya Missouri mu mwaka wa 1953 nk'uko bitangazwa n'ikigo muri leta gikusanya amakuru ajyanye n'igihano cy'urupfu Death Penalty Information Center. Bijya gutangira mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2004, Montgomery yatwaye imodoka ava muri leta ya Kansas ajya mu rugo rwa Bobby Jostinet muri leta ya Missouri. Bivuga ko agiye kugura ikibwana cy'imbwa. Nk'uko itangazo ry'ibiro by'ubutabera bya Amerika ribivuga, iryo tangazo rigira riti: amaze kugera imbere mu rugo, Montgomery yibasiye Stinet wari utwite inda y'amezi 8, aramuniga kugeza ataye ubwenge. Byongeraho riti akoresheje icyuma cyo mu gikoni, Montgomery yahise agitera mu nda ya Stinet bituma yongera kugarura ubwenge. Hakurikiyeho kugundagurana nuko Montgomery aniga Stinet kugeza apfuye. Montgomery yahise akurura umwana mu mubiri wa Stinet. Uwo mwana aramutwara ndetse agerageza kujijisha ko ari we bwite. Mu mwaka wa 2007 inteko y'abacamanza yasanze ko Montgomery ahanwa n'icyaha cyo gushimuta cyo ku rwego rwa leta cyavuyemo urupfu. Nuko iyo nteko nta numwe uvuyemo imukatira igihano cy'urupfu.
ariko abanyamategeko ba Montgomery bavuga ko akiri umwana yagize kwangirika k'ubwonko kubera gukubitwa ndetse ko atameze neza mu mutwe, ko rero adakwiye guhabwa igihano cy'urupfu. Daniel Lewis Lee nawe n'undi mugabo wahawe igihano cy'urupfu atewe urushinge. Lewis Lee yahamwe n'icyaha cyo kwica, yahawe igihano cy'urupfu nyuma y'amasaha make urukiko rw'ikirenga rutegetse ko yicwa. Lewis Lee ni umuzungu w'ibitekerezo bishyira hejuru abera. Yakoreye iyicarubozo maze yica umuryango w'abantu batatu, imibiri yabo ayijugunya mu kiyaga. Mu 1996 Lewis Lee n'undi mugabo witwa Chevy Keho barezwe kwiba intwaro, kwiba no kwica William Mule, umugore we Nasi n'umwana wabo Sala w'imyaka 8. Mu 1999 Lewis Lee yakatiwe urwo gupfa, naho Chevy akatirwa gufungwa burundu. Uyu wagomba kuba yarakatiwe igihano cyo gupfa mu kwezi kwa 12 umwaka ushize nyuma yo guhamwa n'icyaha. Ibi byatindijwe no ku rukiko rwari rwarabujijwe ko ahabwa iki gihano. Yaren Peterson, umukobwa we, umwuzukuru we n'umukwe we bishwe na Lewis Lee, gusa yanze ko uyu mugabo yicwa. Abandi bantu 4 bakatiwe urwo gupfa kimwe nawe bamaze igihe bamagana kubica hakoreshejwe kubatera urushinge, bavuga ko ari igihano cy'ubugome kandi kidasanzwe. Gusa urukiko rw'ikirenga rwanzuye ko kwica aba bantu bigomba gukorwa nk'uko byateguwe. Urukiko rw'ikirenga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatesheje agaciro icyemezo cyo guhagarika iki gikorwa cyari cyategetswe n'umucamanza. Ibiro by'ubutabera byahise bijurira icyemezo cy'umucamanza Tanya Chutkan wari wasabye guha igihano cy'urupfu Lewis Lee, hanyuma biba bihagaritswe. Bwana Lee yagombaga guhabwa igihano cyo gupfa mu kwezi kwa 12 umwaka ushize, ariko umucamanza ategeka ko byakwigizwayo. Mu bandi bategereje kwicwa mu gihe cya vuba kimwe na Bwana Lewis Lee bahamwe no kwica abana ni Wesley Ira Pukka, yakatiwe urwo gupfa n'urukiko rwo muri leta ya Missouri muri 2003 nyuma yo gufata ku ngufu no kwica umukobwa w'imyaka 16 agacimbagura umubiri we akawutwika. Ategereje kwicwa. Dustin Lee Honken yakatiwe n'urukiko rwa Iowa muri 2004 ahamijwe kwica arasha abantu 5 barimo abakobwa b'imyaka 6 n'10. Ategereje kwicwa. Katie Dwayne Nelson yakatiwe n'urukiko rwo muri leta ya Missouri muri 2001 ahamijwe gufata ku ngufu no kwica umukobwa w'imyaka 10 inyuma y'urusengero. Ategereje kwicwa.